Ole ha mayonnaise kan siam hain French fries hi mayonnaise engeni accompaniment sa kan mang thin ta dip sauce ani ta French fries ngai hin an nei pol thin an ta chu mayonnaise kan siam chungin kan lo fry nga min ruat thei turin kan ti don ni French fries kan ti chuan cut chang khanin a shape ai chu kan thawng jardinier cut kha ani ta chuanin helai hianin tel kalau chuang lok toa chu kan hriat chu po thau me 170 degree Celsius and deep fry hi a temperature ani ta our tips pakhat chu tia kan fry hianin aron so chuak thin ta ni chu amaza hi chu la chu kan ha chungin mayonnaise kan siam chungin kan lo fry langa ole mayonnaise hi ingredient ta ko chuanin egg yolk le oil le vinegar ani ta chu egg yolk hi ti kan la sanga hen egg yolk kan ti chuanin atui chung mu kha ni mai ta eng kha kan la sanga hemi hi oil nen kan chok don ti na chu kami kha emulsify kan tia emulsification kan tia oil le egg yolk kha ein break anga ein anin chok pol don ti na chu kami kan chorwa khan twist more emulsify kan tia emulsification kan tia oil le egg yolk kha ein break anga ein anin chok pol don ti na chu kami kan chorwa khan twist more call mang te pona siam thai thau ta mayonnaise ama kan topika pokhan kan zil to thobanga basic sauce khan cold sauce khan kan zil to tura kan li te kha kan recall le anga ole hei egg yolk chu ni ta chuanin hetia le lama vona tia chokha pakhata na har sadamai tian bel hi kamang ko kai ra ti hen bel ka danga chu hei hi oil chu ni ta ole da pai ka chok dai ma sapera chu nam hi are yolk la hi chok le ma sapat ila ka chok le ma sapat anga chu mong changin oil hi kan bol don ni atira hi ulu tila atira kan u chawa ai mix ta chuanin atom lam chu har sa don ni chang yan te na mix chang nei don kan hu thiam e mo chang in he ra ka lo in mix ta ta fat le mi oil le egg yolk kha tia kan chok ha emulsification ne ta chu oil oil pa fat sa kha in break ta ni chu an ta tro te thun som je ta ami kha mi kan chok ma he kan thun som ta ami som le egg yolk kha atu chu mu kha aloin pom chin ta kha thik men on to ta chu yan mayonnaise chu hi hian mai ta kan lo hian ama hon ching lo yan ati ami hai khai kai ta ni kan chong ma he emulsification kan ti ta
tani ole hi mayonnaise khani a chonin chutong khanin affect sa tenen allowing mixture to ta ti hianin aron chuak ta ni smooth paste aron chuak ta smooth na texture hi smooth texture creamy smooth and creamy texture ang kha alo chuak ta chuan hemi affect sa hi heavy lu tu hi balance na khani vinegar kan tel thaya vinegar ani lo pon lemon te po lemon juice te po kan tel thai ne kha khani am balance sa siam don ta ni ko hi mayonnaise ni ta no ole hei hi china mayonnaise kan siam kha ni ta chon hei hi ama chu ni ta heta hianin idea ni nan mayonnaise atang hian sauce dang kha siam thei to ta ni basic sauce kan ti tong kha ni dip sauce a kha ni china khan french fries kha kan siam do ta hei hi kan french fries siam chu ni ta chuanin emia han dip na tur dip sauce ta kha ni garlic mayonnaise han ti lenga mayonnaise pa na khan garlic flavor kha om thena kha ni garlic mayonnaise kha kan mang thei ta ro chu ama ro top ni lovin chung garlic mayonnaise kan siama hei hi french fries sa kha na dip sauce kan mang french fries ne na ei turin tin chumi ba ka chuan mayonnaise man le thei na dang chu salad kan mang thei boka chu chu kan ra ti tel do boka ni garlic hi fine chop nga chumi le mayonnaise kan pol nga chuan garlic mayonnaise kan na ta ni chu nga tampong nga san na garlic mayonnaise kan na mai ta garlic flavor kha aron mai don ta ni chu ole garlic mayonnaise kan siam zawa to chon mayonnaise atangin salad kan siam lenga chu chu coleslaw an ti ta hi to hi salad thau ni ta be sa khanin dressing a khan mayonnaise kan mani coleslaw chon cabbage anda onion nen mun chen kata chuan carrot te pon da mar chu carrot hi an lo wangin cabbage le onion chop cabbage ziklum le porun sem chop an mak mai don ani hian mayonnaise na chin ran siam ka mayonnaise ka an telanga chuan la hian tlema a balance siam tuin sugar powder an tel le ti han ti thum do le ka khan len saran siam na sweet flavor ka sweet flavor ka ran te don ta ni chu chuan hei hi coleslaw ani a salad ani ta chu mayonnaise atanga siam ani ole ti khan kan siam ho chu kan an zawa chuan a plate up ni han ti le don ni la french fries so manga french fries ta hen si ra ten da mai na french fries so khan ta da mai nga ti a plate up kha attractive de wa da kha poi mo ni chuan hei hi coleslaw kha ni ta chuan time in design ran ta siam do le nga mai anga chuan
du le garnish ikan tanga dip sauce hi ikan da le ma du le ti ha ti ko le ti ti hian French fries le coleslaw le French fries coleslaw le garlic mayonnaise su ti hian kan siam chok ta ni